खुलुमबाय नमस्कार फिन आं दिनै कानेक्ट विथ लरेन्स इस्लारि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव लाइभआव फैफिनदों। मैयानि मोनायाव 7 रिंगासो समाव गोब्राब अखा आरो अन्थाइ गोग्लैनायनि जाउनाव गोबां न'खरनि थिं गब्लंदों, गोबां खहा जादों। दा बेनि थाखाय जोङो फुंबिलि समनिफ्राय गोबां गामिफोरखौ नायगिदिंदों। गामिफ्राव गोबां खहा जानाय न'खरफोरजों जोङो सावरायलायहैदों। बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोदों थाबैनो जेन' सार्केल अफिसजों जेन' बिथांमोना जगाजग लायो। मानो होननानै बुङोब्ला सरकारनि जे नियम बे नियम बायदियै सार्केल अफिसनो फोरमायनांगौ आरो सार्केल अफिसनिफ्राय मण्डलफ्रा थांनानै गामि गामि बिथांमोना जरिब खालामनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामो। बिनि उनावसो सरकारनो रिपर्ट गथायफैयो आरो बे रिपर्टनि सायावनो बेस खालामनानै खहा जानाय न'खरफोरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामो। थ' दिनै गोबां गामिफ्रा होफैबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो गोबां गामियानो दासिमबो होफैनो हायाखै। जों खावलायदों जे गाबोननि गेजेराव जेन' गावबागाव सार्केल अफिसाव थांनानै जेन' गामिनिफ्राय आर'जलाइखौ गथायहैनाय जायो। गामियाव जेसेबां खहा जादों बे न'खरफोर आरो मा खहा जादों बे गासैबो फारिलाइखौ जेन' गामिनि गावबुरानि सागान लानानै जेन' गथायना होयो। बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय जेन' जोंनि खहा जानाय न'खरफ्रा सरकारनिफ्राय जेन' अनसुंथाइ मोननो हायो। তো সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে পুনৰ মই লাইভলৈ আহিছোঁ। যোৱা ৰাতি প্ৰায় 7 বজাত প্ৰবল বৰষুণ আৰু শিলাবৃষ্টিত বহুতো লোকৰ ঘৰ মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বহুতো ঘৰৰ টিন পাত বিলাক নষ্ট হৈছে। এই কাৰণে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন গাঁও পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজসকলক বা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক লগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে অতি সোনকালে সাৰ্কেল অফিচবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে, সাৰ্কেল অফিচত আবেদন জনাব লাগে, যাতে সাৰ্কেল অফিচে মণ্ডলবিলাকক গাঁৱত পঠাই দি পেলাই তেওঁলোকে সঁচাকৈ কোন কোন গাঁৱত কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এইবিলাকৰ হিচাপ তেওঁলোকে যাতে ল'ব পাৰে। এনেকুৱা হিচাপ থাকিলেহে চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সাহায্য দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলে আজি তেওঁলোকে সাৰ্কেল অফিচত আহি পেলাই তেওঁলোকে খবৰ দিলে বা আবেদন জনালে আৰু যিবিলাকে আজি আবেদন জনাব পৰা নাই তেওঁলোকে যেন অহাকালিৰ ভিতৰত সাৰ্কেল অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আবেদন দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে যেন লয়, যাতে চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সাহায্য দিব পাৰে। এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। তো দিनै বেখিনিয়ানো আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।